Tigasat. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y nga istasyon. Napalabas, nailasin ni Angeli tiladawan ni Anaya nga impakita ni Malyong kenkwana. Ket nakunana itilakay asigurado ang maongtan kini Ariela. Tain libak na nga anak na gayam tinabangan idi ni Ariela nga agkanta idi kaaldawan ti kasangay na. Kampantimat ni Malyong tanakasaganan iti irason na no bilang laeng. Kabayatan na, si papan nagkelmet ni Rocco anang ipakita itim patakder na nga apartment na. Itimat ayan ni Monray, ado ti dinamag ti baroki ni Flora, maipapan iti panagdaton. Isu anak ko naman tinaud-udi nga iset dati aldaw a panagsarita da. Itagagayem, dinggan nyo tituloy tinobela tayo anapalwan. Tigasat. Gayam na kuno saan. Di mo't kunam nga agtalag ka kanyak, Monray. Uwen, Flora? Nukas nga rod. Asino ti bagbagam a babae? Kwa? O anya? Maitalak mo ka di kanyak? Kwa? Ni... Saan, Flora? Sige, makamu ka. Di ka mabalin apilitan, Monray. Basta ti may bagak, masapol nga agbalin ka nga sport. Ta itinagan ni Ayat, saan nga iti amin agundaway kat naragsak ka. Iso ang masapol asaganaam dayta. Flora? Saan ka nga upayan, Monray, ha? Ngam ti kayat ko asawan, di ka unay mang namnama. No kayatan na ka, bongga. Ngam no mapaay ka, masapul nga aklunam dayta. Anya? Lakay Malyong. Yes, Madam Mariela, ay nawaw. Pudno ka di, nga anak mo jay inabangak anag kanta idi kaaldawan ti kasangay ko. When Madam ay nawaw. Apay anaglibak ka, Malyong. Isan mo't, Madam ay nawaw. Awat mo't tinlibak kaw. Tasan kayo mo't anagdamag kanyak, Madam ay nawaw. Ha, maalampay lati agpilosopo. Ay isa nang agpilpiluso po, Madam. Ibagbagak lang tagpaisaw ay nawaw. Ha, no amok lang nga anak mo dayjay. Saan ko mga isuti inimbitarak idi kasangay ko? Ha, saan analaing dayjay? Awan amuna. Ay nawaw, saanan analaing idinaamuan ng anak ka? Ngam, idi, kasta unay pa nang idayaw na kinianayang anak ka. Ha, saan lang aruden analaing? Di na pa'y amo ti mang-entertain kadagiti bisita. Tapno ibagakken ka Malyong. Ado, tinaburing iti kaaldawan ti kasangay ko. Ay, kastaya, Madam, ay nawaw. Juan, ha, iso adi mo pagpanakkel jay anak mo. Taawan ammo na. Trying hard ngagkanta. When ano iso, Madam, ay nawaw. Ngam, adon tinakisalsalipan ti anak ko nga. Awan bibiyang ko. Ay, Sa anak nga interesado. na, manaway. Ay, nawaw. Naimbag lagi din takas jay lang. Kunak no, pamkwatan naman hindi tamang papanaw kanya. Kasla mabuto nga akmutan. Nga agpudno iti babae nga ayat at Flora. Amangan no mapaayak.
Daytan ti ibagbagakan ka mo na rin. Di ka pala naka-first move? Nga maupay kan? Flora? Papigsaam ti pakinakam mo. Di ka basta maupay. Awan ti mauray mo no basit lamang ngeg mo anegatibo manipod kan kuana kat maupay kan adagos. Ha? Anya ti amom. Amangan no pasit laeng day tati panang subok na kan ka. No kasano ti kinapudnom kan kuana. Ulitag Monray ha? Masapol nga sport ka, okay? When, Flora? O anya, asino nga ron ti pagpagkam a babae? Kwa ni ibagakan ka ngam di mo paila ko maibagbagakan ko na ha agtalagakan ka Flora Wen, Monray. Promise. Amok ka di? when Flora Kumusta ni Uncle Samuel, Mami? Okay lata ni uncle mo. Awan ti rumba nga pagdanagam kan kuana. Kasano nga mo yung nga okay, kat di yung matsarsarong karan? Inawag akon ti mangbambantay kan kuana. Jay ulitag ni Mang Rocco? Hay, kasla saan ang mapagtalkan da at tatabali ko? Amang ano di napakpakanan ni Uncle? Dakkel ti panagtalag ko iti ulitag ni Rocco, Angeli. Natulnog kanyak dayjay. Amin nga ibagak, wen amin kan kuana. Sarong karan yung ngamin ani Uncle, tapno makita yu ti kasasaad na, nupod numat lang nga okay, wano saan. Ado ti pakakumikong makita. Kas makita mo't, kanayo na rumwarak, taado ti sarsarong karak a negosyok. Sikan ti mang sarong karno kayat mo, tawan mo't ti aramidam. Kabsat yun ni Uncle, ngam kaslawan pakibiyangan yu kan kuana. Da kayo kumaati kang runaan amang bisita kan kuana. Mapanak to no adda oras ko. Sige, siyak ti mang sarong kar, Mami. Ngam ikandak iti kwarta nga ramatek. Saan na problema dayta? Gumatangak pa iti abasto ni uncle mo, ta iso ti ited ko kan ka. Ken gasolina aktilugan mo, Angeli. Agiaman nak, nakasangpetak mo't laangan dito'y probinsya. Ayan nga taday at tatabali ko. Imposible at di na nangag tilugan asin mangpet. Di nakpay umay sabton mat. Ibabak man laangan dagiti ginatang ni Mami nga basto ni Uncle. Talaga at di na kung pagigaman ni Mami ti kwarta. Pati gasolina tilugan ko, isutin ang pakarga. Lalabas mat ni Mami. Gamamok. Sugan lakit di day amang Rocco. Tatabali ko? Nagmayatan ti biyag day talakay? Nakanganga nakaturog iti indayon iti sirok ti mangga? Ha, asit gak. Hoy, tatabali ko! Nagimas ti uurukan na. Hoy, tatabali ko! Agreeing ka man? Yabot na kita alam mo, kay. Takaslaawan ng nga. Payman. Hoy! Ha? Nagpintas na dayag. Ha? Ma'am Angelay, si Kamot Gayam. Bigbigat pala ang maturog kan? Ayan ni uncle ko. Ay, adda ike unag, ma'am. Sige, tulungan nak. Yung nagmundag iti bit-bit ko. Ay, salamat, ma'am. Adda manin abastukan. Abasto ni Uncle Samuel dagita. Ala, yung nagmon. Why, ma'am? Kumusta ka, Monray? Ay, nawaw. da kayo matgayam tatamalyong imbag man tanagawid kayo Hap, hap.
Wine, di of ka, Monray. Agsubli akto ni di mansyon no parbangon. Ay, ayan ni anaya, nawaw. Nasapa arimuar, Tata Malyong. Adda ka nun na pataga papanan na. Makumikom saki di dyan ako, ay nawaw. Okay, kumusta kan barok? Ayos laeng, Tata. Si Kangay, kumusta kan? Ay, okay na okay, Monray, ay nawaw. Kasi niya pa, nasalon atag madlata. Napigsalata, kan? Pogilata barok, ay nawaw. Na, tumatayar ka. Kapukpukis mo siya. Ay, Ay, una yan. Pukis kamot apukisan mo ray. Apay, inaklon na kan di kursonadam ababae, barok, ay nawaw. ay, saan pa'y, Tata? Ngam, nagdaton kan? Saan pa'y, Tata Malyong? Ay nawaw. Anyat kukuam ngay barok. Agdaton ka na. Kasla, mabutengak mat, Tata. Bayam ta, pagsaritaan ta dahi ta ng rabi ay barok, ay nawaw. Agkaidata no maturog ta, tapno may pas nagtatagsarita. Isuro ka man niya, gara, may nawaw. Rocco, sweetie pie. Love na ka di at talaga. Katuan, Mat. Mapampanag-nagamat na ita. Tas ikalang ti babae ti biyag ko, Ariela. Ko nabayag ngaminan nga. Nga niya, Nabayagan tinaudi apa nang ibalikas mo iti I love you kanyak. Ililiwak na itaabalikas, sweetie pie. masapol pa ila kada baliksan da ita. Tay kunada nga rudan iti English. Action speaks louder than words. Rocco. Paturog takit din. Tamasapa ka pa yung agbiyahe no pikat. Hanggang sarungkaran di resort. Saan ka, sumurot? Kunak nudwata nga agbiyahe. Ado pa'y taramidag inton bigat. At asikaswag. Asikaswam dagiti sa nikwata iti probinsya. Asikaswag mo dagiti negosyo ta dito eh. Rocco. Masapul nga agnayon ta iti paging kama na Ariela. Iso nga agtinulong ta. Anaya, siya kon ta aginaw. Inka aginanan, tawan trabaho ta ita. Siyakon Monray. Sikat ti aginana. Gundawayam ti maturog iti masapa ita. Tares de ita ita. Sikat ti aginana, tanabannog ka. Malaman, idi simmangpet ka. Ala, siya kon dita. Siyakon. Siya kon anaya. Naglamuyot ti ima ni anaya. Oh, Monray. Inkay giant, please. Siyak dito yan. One, please. Sige nga Rod. Anaya. Ala, naigamak ti ima ni anaya. Nagmayat tiriknak. Monray, makaturog kan, barok? Saan pa'y, Tata Malyong? Agpampanunutak? Ay nawaw. Amok ti pampanunutem, Monray. Pampanunutem di kursonadam a babae. Na. Harakumpan ka man, barok. Ay na, nagdakil kan. Kailiw kang aminan, barok. Tata Malyong? Kumantamuging mau ay, uri agad lilingot ka. Nabanglo ka malat ka. Ay, kwa gayang barok. Nakamamam ay, di magpagam babae.
Basta, tata. Kaya't mau, ta isuro ka nga agarem, Monray. Ikan ka iti tips. No kasano ti agarem ay nawaw. Sige man nga rod, tata. Ay, kasano? Dumngag ka. Umunay ti amin. No imbaga munti. I love you. Di mo damagan adagos. No adanam-namam kun kwa na wino awan. Kaya't nak, wino saan. Di mo kun na. Ay nawaw. Ta sigurado ang masuron ti babae kan ka. Kat amangan no bastard na nakadagos. Tata? Mangaramid kay tiwagas. Tapno may pariknam nga espesyal day ta babae kan ka. Masapol asurwem ti aguray barok. Ay nawaw. Kat kalpasan ti sumagmamanungal daw. Bulan wino tawen. Kat di nakapay inaklawn. Imbes adamagam no adanam-namam kan kwa kastoy ti damagam ay nawaw. Ay, anya, Tata Malyong. Kano ngay nga aklonen nak? Kunam Ha? Ay nawaw. Napipiya day ta adamagam barok. Ang siyempre, with kilig ati panagdamag mo monray. Ikam iti feelings na. Kastoy, kaano ngay nga aklonen na? Kastay. Makapakiligmat na kita nga ibagbagam, Tata Malyong. Uwi na! Kaano ngay nga aklonen na? Ay nawaw, kanda ito'y pa'y barok. No, agayat ka. Maiparit yar sa gate. Ha? Ang mga no, basit la may bagana, di mo magustuhan kat maupay ka na dagaos. Ay nawaw. Kasta, ti daduma babae barok. Nalaing da amang tisting, no kasano ti kinaatidog ti kordon mo. Kat no ababa ti kordon mo, ay awan Ang mga no sumuko kan, kat di mo ituloy tagdataon, no, di awanain. Nagrigat mat gayam ti agaram, Tata Malyong. Ay nalaka barok. Basta determinado ka barok ay nawaw. Ay, manjakon, Tata Malyong. Anya ti di mon kayat monray. Anya ti agururay agasat ni Monray kin Anaya. Gagayem, diyo liway na dinggan, tituloy tinobela tayo, anapauluan. Tigasat. Nobela ni Jenna Almoite Diaz. Kaniti direksyon ni Isagani Yalong Bulliser. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ni istasyon. Tigasat. Napalabas, mabain ko man ni Monray amang ipudno kin ni Flora no asino ti kursonada na ababae. Ngam na ay ayo matlaang ni Flora ket naklaat idinaamuan na anigayam Anaya ti dakdakamaten ni Monray. Nagkari ni Flora nga awan ti pangibagaan na itinaipudno ni Monray kenkwana. Itimot pa nag-day off ni Malyong, nagawid iti balayda. Ket nagsarsarita da kini Monray. Itagagayem, denggen nyo tituloy tinobela tayo anapauluan. Tigasat. Ay nawaw. Amangan no basit la may bagat ti babae di mo magustuhan. Kat maupay ka na dagos barok. Ay nawaw. Kasta ti daduma babae barok.
Nalaing damang testing no kasano ti kinatidog ti kordon mo. No ababa ti kordon mo ay awan Amangan no sumuko kan. Kat di mon ituloy tagdataon. O di awanan. Nagrigat gayam ti agaram, Tata Malyong. Nalaka. Basta determinado ka, Barok, ay nawaw. Ay, manjakon, Tata Malyong. Ha? Anya ti dimon kayat mon, Ray? Jak sa kayatan ti agaram. Taamangan no mapaayak. Ay nawaw, isaan Think positive, mon, Ray. Think positive. Mariknamat iti babae kahit no kayat nakawin no saan, Barok? Amay, di mo marik na day takin ko, na? Ay, mariknakmat kit di, Tata. Ngamin, nakadungdungo kanyak. Naasikaso unay kanyak. Oh, mitlagaya may nawaw. Apay nga rod sumuko ka. Narigat gayam ti agaram. Ay nawaw. Danggan na ka, Barok. Narigrigat ti maaram. Ngam ti agaram. Ay nawaw. Ha? Sigun iti day di asawa. Narigat ti maaram. Tadida ka no amaw, no seryoso ti lalaking agar-aram kadakwada, o no manglukloko laang, ay nawaw. Tata? Ama, monre, Barok. Ti panagaram, kit kaslamot la panagtalon day ka. Apay no nagmula ka iti irik, wino bukil ti parya, apiti madago saan. Ay saan Ay nawaw. Sakbay pa'y kay ngagmula ka, kit isaganang pa'y matipagmulam Dalusam, ti pagmulaam. Kahit no nadalusan, mulam metain. Inton nakamulakan. Sibugam, tapno lumang to ti mulam baraw. Ay. Kastoy pay. Abunuam, tapno dumakal. Agingga nga agbunga. Angam di kagkampan ti kapayatan ti panaguray mo iti panagapit. Tadala ta dumteng a kalamidad akas kumay ti bagyaw. Iso amasapul met abantayam ti mulam, Barok. Kat inton agapit kan. Saan aya nagragsak kay nawaw? Apitem ton ti bunga ti nagbanogam saan aya man, Ray? Ay nawaw Nagado ti amom Tata Malyong. Nagmayat dengdenggan. Makapa-inspire. Ay nawaw. Talking through experience na ito'y Barok. Tata Malyong? Iso nga ulitak Monray. No agaram ka. Masapol asurwem ti agefort. Aganos kan agore ka. That's all. Ay, nawaw. Ay, Barok. Barok. Good night na. Ay. Maturog ta kiti. Rabiyo na yan. Ay, sige. Ay. Good night, Tata Malyong. Good night, Monray. Unay mo tanti kastalangan ni uncle ko, tatabali ko. Nagkutong mutan. Apay ngay. Limok magtupayag, Ma'am Angelay. Nakot-kotong idinaminsan akalman Ha? Ado tikinan na idikalman. Iso alimok mag. Anya alimokmag? Nagkutong tupayan? Grabe tikimutungan na. Saan anasayaat nulumukmag ni Sir Samuel, Ma'am? Taamangan numahay blood manan. Binaybayam ni uncle ko. Di mon samot pakpakanan. Ay, pakpakanakmit Ma'am. Adong tupay tikan kaninan ngam siya. Kimo si Ma'am. Anya? Ha? Iti dayta kinalukmag mo? Nakusim ka? Sana ka makirinrin nabakan ka? Huh, masapol amaamon ni mami ti kasasad ni uncle.
Sa balin ti payod na. Madlaw asaan ang madigdigos. Ay, dinigos ko mo't itay, ma'am. Masapul ama mo ni mami ti sasaadan ni Uncle ditoy. Makariingan ni Uncle. Uncle Samuel. Ay, mabit lang, ma'am. Alaag, ti agas na. Pagkatamkit din, itaray tayo di ospital. Ay, itaray ta, ma'am. Man, sa balin ti Jarna, madlaw ang marigatan nga agangas. Ay, sige, ma'am. Sa dinungay nga ospital. DJ Americano iso? Ay, agirplin tayo, Ay, ma'am. darasam kit di, nagadalaw lawatam. Kartingam ti ang tignay. Darasem Rocco, agbiyahe ta. Intaray da Angeli ti kabsat ko iti ospital. Anya? Apay, ano da dya Samuel? Jak mo, basta intaray da. Anya matan. Ang no ipanan, aklunin tayo na riyala. Anya kamatan, iruruman mo matan ti kabsat ko. Pudno mata, nakarungarudan ti sakit na. No talaga ngay panan, aklunin tayo na. Tangal mo ay ati biyag ti kapsat mo? Alakit din. Di tan agdadaal iti kanito, Rocco. Agrobwatan, please. Sa dinong ospital. Ang mga no pribado man ni ospital tinangitarayan da. Wen, Rocco. Ta isula ka no ti asidag anang itarayan da ken kuana. Dahitan ti bagbaga, Kariela. Gastos manayin. Mala, mapantan. Mato man ang depression ni Uncle, Mami. Wen nga rod. Nangagyumati ko na ti doktor. Masapul ang monitor akanayon ti blood pressure ni Uncle Samuel. Sige. Tabaga akto ni ulitag baliko. Mami, saan nga amo ni tatabali ko ter aramidan na? Kasapulan ni Uncle ti private nurse ang mga sikasukan ko na. Anya? Wano saan? Uray saan a nurse? Basta tay amo na ter aramidan na. Nang runa kadagiti agas ni Uncle. Sige. Bayam, takasaritak to ni Rocco, maipapan iti dayta abanag. Apay pailaang, Mami. Anya kumatibibiyang ni Mang Rocco iti daytoy. Da kayo ti agdesisyon. At da amin kada kayo ti karbangan amang edeng. Kat no anyaman ti desisyon nyo, awan bibiyang ni Mang Rocco iti dayta. Basta kasaritak pay ni Rocco. Di ka di makauawat, Angeli. Mami! Huston! Di kan agsaupay. Masapul nga amin aganwat ko. Mayuman ka ni Rocco. Naawatam. Plano. Anya a plano, kanakan rukaw. Sana sinsina na plano da ito Ulit agbalik ko. Anya nga minday taaya. Dahito lang ang tamo kapamuspusan. Tapnot at ang agulimag di panunot ko. Anya nga ruday ta a plano, kanakan. Dumngag ka ulitag. Pagsaritaan ta na imbag da ito Sika lang ti amok, kental ka kamang iwayat iti da ito a plano. Agtalagak ka ulitag. Patsyak akabaalam nga aramidan da ito Ay, kabaila ka. Apay kay dinasaan. Sakpay ti kunam, kanakan. Nalaeng kinalibtak ti ulit agbaw. Anya day taya, kanakan rukaw. Ibagam! No kasta ti pangadeng yo, adiyo iyalaan ni Uncle Samuel iti private nurse na. Awagan nyo arod ni Auntie Webelin. Taiso ti mga sikaso ko ni Uncle. Irresponsable nga asawa dayjay a babae. Awagan nyo, Mami. Ipakaamuyo ti sasaadan ni Uncle. Awanan ti kontak ko kankwana. Nagsukat iti numero. Anya? Ay, isumat la ajak makontak. Di mo namnamaan dayjay a babae, Angeli. Takwarta laang ti inalman na iti ulitag mo. Iso nga idi agsakitan, pinanawan nan. Mas daawak laang, Mami. Apay akala at apimanaw ni Auntie Webelin. Di nangarod kayat ti agrigat. Di na kayat nga asikaswan ni uncle mo. Iso apimanawan.
Pimanaw adipulos nagpakada. Anya? Sapay oray ti FB account na, jak moton masapulan. Diyagam mo. Nalabit, nagsukaten iti account. Wenno saan, nag-deactivate, wenno anya pa'y dita. Basta awanan ti pakibiyangak iti dayja a tao. Indelete kon dito'y panunot ko dayjay nga ipag ko, ta irresponsible wife to matlaang dayjay. Mami, Ha, iso mabalin ka di. Saan ta napagsaritaan pa'y dayja a tao? kasano nga rudo ni Uncle? Masapon ama monitor akanayon ti BP na. Saan na problema dayta? At damagatang a high-tech apagala iti blood pressure ita. Gumatangak, ta iso ti pang monitor ni ulitag baliko. Apay, napanandag iti agraraman niya mo tapanyangay na wow. At dadamadam Ariela ken Ma'am Angeli iti probinsya malyaong na ospital ni Sir Samuel. Anya? Kat niro ko nga ay nawaw. Ay jak amaw, rimwarmat. Kanayo na rumwar. Kat kumusta ngay ni Monray? Ay, kastilat ta. Inspirado si ka. Ha? Agayatin jaw awirta panyang. No kayatin jay crush na. Amangan no mga sawan ni Munray, nawaw. Anya? Ala, amang ano di nakabailan taag pamilya. Ha? Saan kumapay arumbang amakiayan ayat ni Monray Malyong? Ha? Apay, Mike? Karbangan na mo tigayat, ha? Ay, nawaw. Baro ni Munray? Wan. Ay, basta. Amangan no makatumpong iti babae asaan ang makaawat kan kuhana. Kat pasakitan ng tulaang ni Monray. Amangan no Ay, pagsangitan. nawaw. Di ka kati matanagan pa niya. May ka man kiti. Relax. Relax. Si Kamit. Naistorya ni Munray kanya ka na singpot di crush na babae. Very concerned ka noonay kini Munray. Hanggang bagbagamlat ta ni Monray Malyong. Mm-hmm. Amangan no itirugrugila ang dayta. Amangan no into nagbaybayag kat ulpitan ng tumutan ni Monray. Amangan mo't no kwartala ang tikamat na ni Monray. Tadakat nga ron trabaho na. Ay, nawaw. Agtalikta ka de iyaw awirta panyang. Agdanakam na. Amam, oray no kasi ni Monray. Naglaw ka. Saan niya asi-asi ti taste na si ka? Agpada kami nga the taste na panyang. Oh, Monray, nagkapwam? Napanak gimatang iti sabong, anaya? Ha? Ay na, nagpintas mat asabong dagitan? Wen, anaya? Ipan kunto ijay tanem ni Papa? Anya? Apay adi nakriniing itay takinuyog ka. Saanan Saanan ang masapul, anaya? Amok mat ti turturungag? Suki mi kini Tata Malyong di paggatgatangan mi iti sabong. Amok pa yun ate agtawar, anaya. Anya? Kasta nga minter aramidan ni Tata Malyong, idi. No adagatangan na, idi. Agtaw-tawar. Makiapapay no saan na amatawaran. Ha? Anya? Unay lakit din ni Tatang. Kasdi talaga ni Tatang, Monray. Ngam diskarte na laday jay. Tapno matawaran na tigat-gatangan na. Wen nga, Rod. Anaya? Mabalin ka di ako yogan naktunubigat iti ayan ti tanem ni Papa? Kalpasan na. Agselebrar tayo kada Tata Malyong. Ha? Apay, anya ti okasyon, Monray?
death anniversary ni Papa, Anaya. Ha? Kasta ka di. Ay, Kat. Kumustan tirik nam? Okay ka ka din, Monray? Nalidayak pa'y Tunggal malagip ko ni Papa, Anaya. Agkarkararagak latan. Takas ti kanayon nga ibaga da tatamalyong kananapan niyang kanyak. Very good, Monray. Kasta ti rumbang. Di ka madanagan. Taamok adi nakabaybayan ni Lord. Isu timang baybayabay kan ka, Monray. Papa, ada kami manan dito'y tanong mo. Kaduak ni Anaya. Papa, diyak tumalipatan da ito yung aldaw. Ti aldaw ti panang-panaw mo kanyak. Ti aldaw apanang ulilam kanyak. Ti aldaw apanang lipas mo kanyak. Nagsaor ka talaga, Papa. Imanaw ka, di ka man lang nagpakada kanya. Okay lang. Taadulat tadagiti mangipatpatag kanyak. Nauray awan kan, Papa. Kanam mo, happy kan iti sidong ni Lord ita, Papa. Monray? Talaga adyang malapdan ti agsangit, Anaya. Sorry, Okay lang. Saan adakas ti agsangit, Monray? At itigitaram. Di mat ko nam asagutam ni Papam iti kanta? Ita a death anniversary na? Uwan, Anaya. Agyamanak, Kanta ag titimsong mikin ni Papa. Sige. Back when I was a child, before life removed all the innocence, my father will lift me high and dance with my mother and me, and then spin me around till I fell asleep. Then up the stairs he would carry me, and I knew for sure I was loved. If I could get another chance, another walk, another dance with him, I'd play a song that would never ever end. How I love, love, love to dance with my father again. Patsik anaragsak ni Papam amang buybuyakan ka, Monray. Wen nga rod, Anaya, proudak amang ibagakan ko, ngadnan trabaho, ngagsusweldo akon. Monray, adu kami anaragsak para ken ka. Agyamanak, Anaya. Nagsaya at kaunay kanyak. Anaya? Mabalin ka di nga igamak ti dakulap mo? Sige, awan problema iti dayta, Monray. Adto iti dakulap ko. I love you, Anaya.
Anya ti sungbat ni Anaya, iti daytaan na ipudno ni Monray. Gagayem, di uliwan na dinggan tituloy tinobela tayo anapauluan. Ti Gasat. Nobela ni Jenna Almoite Diaz. Kan iti direksyon ni Isagani Yalong Bulyeser. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kenda ito'y nga estasyon. Ti Gasat. Agyaman kami itingkay panangtarabay.